to Sammy and Name ho enye intima misika. Na Sammy Gyamfi be kɔ ne cab na obeyi sika. Ede ama Agradaa na aye kasa ewo Ghana ha. Je obia kasa. Is it wrong to give? Bible no clear state in clear was say inshira wo omam sin oje. Nti said the worker no there be America men downplay any religious body but ye nyame som emu baako one of the groups once they were Christians and Christianity near was Islamic religion near was ATR Mexico mo di ni no African traditional religion well ni nyina obi a preach say e was say there be a one more wetimi ya adoye na yemu baako niam kuomiensa na mbo baako ompa adoye pa nti omo ye business so enche wo se nipa na hye na ketua bi woni ba ho so na haye kakraka and I'm sure so obi anim de yeka enti se ye nam na ka ya adoye mfi se ebie kwan bebre e de mayen ankanye bad na de nti e makosi uka se ye nua Sammy Gyamfi wa ma Agradaa sika na akwess se obi e ka ho asem no ebegina factors bi so factors bi says yes sister na ye kana say no say no de oyusu adwene no anya sika dada so people think that owobi e didn't think na say ka odi bi koma no nze epokura nso mponsuo togum oh na so de bia o ka say no de na sika wo ho na say na na card odi ti o kwasi say enipa de no ho mo bo na yebua no me de say na me hu no Jen who the emphasis will hear be no one else see money be nye de wadi Kenya na ho dada Bible class say de wadi di amen no they were like one man that die on say wudi di bio because one man say the make an ati nyina ya Ghana ha sika gare no wa hu ana sika gare no wa hu na obi o gare but because say me baba bia o kan no wo share Corinthians 9:7 yo or say each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly. Edi mejitum pa. Mejitum. Na maame no na make kan bia factors be. Edi Sammy Gyamfi akumam. Enti one, people think say ono no wanyamobo. Two, once ono no I say we odi ama na wie nu china kronya na so be si edi na tem no. Where would they be make us when you know so with the phone is in anymore. Why we as I no onidi. But you be as an ano yapa. And when I make us say factors, so one people think so you be an the money should have gone to any other place. Okay. What you say? Okay. And on one case American I said that I may bet to a bay more commentary be more running or Ghana Hanamono. I don't think say politician be across all the for no because obey to me no said the make an idea when I find you. But the next time maybe a winyana. At ya say, inti ne ho nkyere no a osanke ye maniska ne ye 1 2 era make us no so me say jiska fi obi ho ye yanka ya ono obi nya asem a mesika ne kai say asem ba ya nya abotre so when they be check say ya wonya abotre in others I know say me nyan do be kan ho ba me to me we dey kenye news bi ade ba ene man ketinkiti bi na bi e man krofo e kan ho asem then is kai so na pay so bi phrase si ase bi emra officer say betima ko ho yeah obi ani ho no said we can was saying cry ma obi a obeje ba ne kwan obefa so wadje na said e won so sitie o society mu no bibi e be si ho na kire de amanfo so be kan afa ho e wo ba bia wotie no Mr. What dey kwesi ya adwen menene ya adwen e wo fa baabi so me kire ma adwen the thing say me nhwe from sika mama part evangelist wo ena menhwe ne suban bi a Ghana for so yeden edini no sene kwesi kan yi Bible na kan say omamu ewo nhyirase no je so giving wo ya eye ebie kwan bebre edema but me problem ni say baby as Sammy Gyamfi gina e chair sa de no okay eno na akoye kasa no yenhwe o adeche ye ho ba bia ye gina ye che and that's what the command secret place you can say another issue me ba ye ni ba bia ye gina cha de
but Sammy Gyamfi as public figure any bendia one so patches where a public figure in tia it needs a wujina baby diana. Oh, and yes sir they allow no and yes sir we are public figure 1 minute you no say wujina baby den na public figure no baby a wujina chade no and also e ka bi okay and nipa wa we public figure no wo de ade ne ma no awo sa particular time baby a wujina and also ka bi say bia ye kan ye nua Sammy Gyamfi maami ko no office eno okoche ano ena wo fi no office wako efe o ene mama pa the way faka kwa eno ye different and the way to petrol eno ye different but say enkwanchen baby sabio na ya maami ahia no mamiska me video no mahwe yes mamiska yes na Sammy wa nwene sabia sika na wode ma ye maame no say na kire be kwa akwa den wono ofira akomapom say wo ye na adoye wo cha na de sa na ono dwen wo fa no normal said ne sister na wasere na de aha sa so na kwesi kaya so obi aso be den ebe okay but maame ni suban binum mere bi atwam wo nti obi suban ti enche na de odi profile tem bia we na the same party we di o matter manye muska na no akoje ye no Safi one point na me free ban. Last election e twam ye. Bibiri koso. But ye mfa no kwanto nchen. Wo hwe enkofo a na omo around. Die nti na Sabio Sammy Gyamfi ni nua ba ne mama part. Normal me chi oska. Eno so video ye den. When the video ye. The intent of sa video no so no kra ne den. But dem so watch ma say. But my entie mama part kakra. Agradaa and why you say and as a Sammy Gyamfi and what command is got there be you true me for come as so much reno and one who said there be man no was a man chenny be tofu I am in a bibisa and you know the man you should have me shia now your minister we MP me dollars and maybe south selling a jemo more lava so many abre me pencil for movie answers or high Sana will be Tekwan baby and go to Jana mi bu ya no wentwa Sammy Gyamfi nine na me so yes won kopa JM chawo mame no wentwa ya ma mi lodina no mpa ne chawo mame no wentwa NDC youth no kopa mo chawo mame no broga no we yi hwafirim because me feel say me bu go to Jana me the camera beto me so say na kwabra ne tetenkwan chen wentwa went me amfa ni nyina ma bonten afutuo amenia be ma Sammy Gyamfi de ma me ka kire me say mame didi papa bempah temu biem wo my Ghana yimu mame didi papa bempah temu biem wo my Ghana ni mu mame mfa me wo hwehwehwe manyo semu me wo me platform me ye madwuma me nye din na me mo me bra na me nsa me baabi obi be ye bibi etia NDC na me force bi wono kura bi ane ma ba be kirekire mu mame nkokom na me ho ye fe me nyo ba esa me kokosa me kan nyina me group prophet in Josiama enso aso ne kotodwe na me so ma so ne kotodwe me ma so Sammy Gyamfi na nifa na me kru so ne na ebe ngum na Sammy Gyamfi gina ho na ne body guys yi wo paso wo tweme samese munya ya grada no won kasa Mary Magdalene na me di bitri mi twi na ho na me di bitri mi twi na ho me di bitri mi twi me Sammy Gyamfi na ho me di Liberty FM. Vestiga. What was say? Yes. And come na yi no. Yes. Ne poswa ne wa confirm de ka no. Ne poswa ne de wa boyu. What was say? Fine. Me ka kusi baby say. Why the video ye? Adwempa e touch na nipa ne the video anything. But then haven't listened to voice now workers we can. Yeah. So the woman is a liar. Yes. She lied. Yes. Because say that previous video now, then she was saying some muncha. If say you yes, listen to that, yes. So if you said the same muncha, and now you have come back to tell me, say Mary Magdalene, na me pacha na me yesi ni pakona ncha. This woman is a liar. Kaizo. Yes, sir. Or you smart.
Agradaa. When you talk of smartness, this one is 3 steps ahead of you. Mami we. And it owusu na dwen. Okay. One say ono an ka so omuntwa no mutwae. Yes. But ono an ka so one who say asem no be escalate sa today. Yes. And I didn't aginsemu. Sammy Gyamfi abepacho nti also yes smart. No be can say okay fine. What brand na workers within the trinwe etwi same na asena. Ade na ne de one more mantwa. And then when ni wo. What brand no na wo se Sammy tunufo no. Eno no ade na video na mbom. Eno po de seke hu hia wo. Ene na hu hia because eno ba ya enka de wo kan ye begina di. De hu hia ne de wa ma na ma ba de hu hia ne de watwa. Na je say sika no a wo je free Sammy Gyamfi wona na ye den. Ehia na Sammy Gyamfi kura dis kan ma no. Woko hwim free ni samu. Yes. Wo hwim free ni sam. Na Sammy Gyamfi anya na dwen say wo dis kan nyina ye ma no. O hwim free no sabe. Na wo de hu no. Edi Sammy Gyamfi sabio na brabo pa bi a wo bo no wo ne kekan wa ye den. Akoka no. Eme na Ghana for se na esi sopa opani enya smoten. Me wa wono so ka wo de adwen pa ene de ade ma wo. Wo ye pani position kura no ena form uko video na pede yen. Me wanna me problem wo watch you video. Sa de no obi de ade e chewa na so video. Ye o ma me kwan de ba ye di nkomo ni nyina. Na se na me kan se ye obi ye che obi ade anka sem bi ani ho. But me baby am person na me ka che say me point me Sammy Gyamfi why am from so na so wanyam from so. Oh, I am from so in the sense na me ka say mami we in particular ye beto abayo ho nsem kro ka fa o Sammy Gyamfi o master ne ho no na nyefe sem bebre to da bia me ko social media me tie bi wa me ntimi kro ntie nwie wo na besa me kire no and this was o person o pache wa enye Sammy Gyamfi na o say o use no wo se o se ono nyane phone na ya o use de ba ayi time bia ada na wo se ofi say wa regret it say sa asofo anu o mokonto kwa amampa info amanyofo odi o matem na enya ensese ruko hu Sammy Gyamfi ansa na akwa na wasan wi afa ho agisika media na wie na o di nkrofo atem na no ma yensa hu say for now na I say changes bia yeden abawumu and I say when you're ready say obedidi mpanifo atem Ghana ha say bio a opportunity na ye nya o say nka ye nya opportunity kakra ya betena ha yi na wo ba na wo de beso pampanifo no nya ni sa na wa ye wie no se me no tie na madidi watem na ye wie na masan ko hia wa kire ho boko na tam na medi wo matem medi watem no omo na omo ho no tam me hia wa kire ampa o no mu ni o enti na me nsam bi za me ntam fa nche the only question me bi za answer tam na wo yesi ya kire me no enipa na e wo ho no sisi a omo wen and how many of them ne be opportunity ni kura hu say sisi a na say wo show remorse say fi na ekono de wono waka senti woni di mpanifo atem. So to me the interest ni yesika na so oje na pay de uhu ye enro ame wonim de to me no antima nya kwan enko media mpono matie sa ade no ba pay 2 videos de o akan ene de wo bo no sisi e no say contradictions kura wo. It's about time as nipa amfaze nyo no nko mo mote sa say omutimi fa phone no aso si nanim na odi mpanifo atem ni sa e wo se ejai sa ade no wo ko ekwe the same person na odi na atem no ko hwim ni nsam sika de hu. Yeah. Video na ewo ye Facebook live no. Yeah, sika na odi hu no. Odi hu no. Wo. Enti edu ba bia aya ye nyema bi nhwe ni Sammy Gyamfi o che obi sika wonye bone. Onye bone. Se nyame de na duru ba bi na obi hu akere no. Se ne nipa no so wo sika kwa na onye na adwe ni nyina be ma no. We an go chim no hwim dia ka ni nyina. Wo hwim ni nyina. Se Sammy Gyamfi de sika eche Agradaa wonye bone. But Agradaa no in person no. Sane wo se ya ne niama. E wo ma wiem no. Ene na ama Ghana for kasa no ka ya so nya bibia o. Same na ma bobra ka. Sammy Gyamfi dis ka che ya. No na wona be che answer dia. Ka ya so wona che wan kenya ni so. Ni bia ni. But nipa no president ya was set to ama Ghana for who se no sitie. Na wakoma ni ska no wasan video. Just say ono officer opportunity kitwa bi obenya no. Agradaa person found the din. Edinya bibi. Enye. Why you so na gen ama Sammy Gyamfi akoto problem. Oh, si ade. But na chop na odi abane. They why you see we ga ne kura ntiri mu ayeden. Exactly. So akoche nipa ba ko scam ye di na tem say ye di na tem dia. Wo aka be san cha obi ska bi. Dabi na next time wonu nipa wo dina wonu ma wo video. Me wa wo so na wo mu video ye. Say say wo be ka say obi a wo twem be. Kwabra ne hye nkwanchen no video. Obwa.
why na share nkwanchen a obi du ye obi a share nkwanchen e dey Agradaa du ba bi a wonya abotre the way we see ya ne niam o man no enya fe sesi atese ne ansoja wo kan yi obeyama man yitrimu be yeden yeah nipa a wo so yo ma do ye kwa onye na no ma ye bi ama me ho ade ma tema no ma san ko ye bi because sad year I see ebetumi kra cost na dwuma yes what say what is Sammy Gyamfi ni a o ye edit to the code of ethics and conduct Mahama de ba na saying about the ministers yes na say one way the other do because Sammy Gyamfi amfa obu amma president Mahama na me ka so no what can we tell na program kra wa dwuma and as a particular woman we deal master na o say meka we deal master na tem da me ya ma hwe bi the deal na tem pasa sa ni pa no ama sa appointment no and I odi ne sika de den e de ma obi what you say in a long queue no e betimi akwa san hasame e wona dwom but we are hoping say ye de ye bono kakra ye ma nso ho a rather no mum na me de me hunu sa as person no fin na commercial so be chi obi sika bi san so a wa moa afoforo na ekomode wo mo no we are na obi January yes ekomode no e wo so oboa no but onye Mr. Ka ya wasma beye edunum ewo yanim ansana agudie ma konfo na abade agudie mu nsem de abre eye etiefo yema eye etiefo no so kwan kakra adopai na wo mo so entumi meka ye ho na enkoma bia di ba bia yadi adu no wo mo so for madwen hye emfa emra 0536 304